niguo maundu marahanaga muthenya wa ira kanitha-ini wa PCEA Mwisho wa Lami mwena wa Mau Narok riria arumiriria kanitha uyu marekinyirie kanitha-ini o ta mutugo na gukora mirango imihinge. Ni thutha wa muikariri giti wa kanitha uyu gwikinyia kanitha-ini tene mbere ya igongona kwambiriria na kwihingira kanitha thiini. Maya mahanikite kurumirira Ndugamano nene iria ikoretwo ho kwa ihinda gatagati ka muikariri giti na arumiriria kanitha uyu iguru rigie thukuru wa PCEA Rirongo Academy na uria ukoragwo rungu rwa urugamiriri wa kanitha uyu. Juu kesho ndio shule inafungiliwa siku ya Jumatatu. Ofisi imefungwa, hawajui ilifungwa na nani. Kuna ofisi iliyochaguliwa na inasemekana wamecheji mpaka signatory. Arumiriri ni matariirio ria muikariri giti abunjire mbondi iria iriga gucagurwo ni aciari undu umwe na kuhinga wabici iria irugamirire thukuru ino kwa ihinda ria ciumia 2 hituku. Alifunga ofisi ya shule ndio amefunga kanisa, ndio unaona washiriki wote wako nje, maana hakuna pahali ya kuingilia. Ni macakaite na kuga kwina uhotekeku arutwo kwaga kuhingura thukuru ukorwo Ndugamano ino ndigukorwo igietherwo kihonia kia naihenya. Mtoto wangu ako class 8 ameregister mtihani. Sasa ndio tunashindwa tutapeleka watoto wapi juu shule yetu imefungwa. Tunaomba serikali itusaidie. Ona kuhana uguo mutungatiri wa kanitha uyu Julius Bogua ndanetikira gwikinyia kanitha-ini gutwithania Ndugamano ino no arathana gukorwo ikihingurwo kuria arumiriri marareganire nake na kuga akoretwo akinyitanira na muikariri giti kuhinga wabici cia thukuru uyu. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.